Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya Rizkiani dari kelas 8 Tahfiz nomor urut 16. Dalam video kali ini saya akan mendemonstrasikan puisi Bugis yang berjudul Padi Bolai Tonganger Yatimmu. Padi bolai tonganger yatim, masagena atie natapai tajang natuo tongangi, nawarekeng masepa atie tajangi, naripahang atau ngena puangi, naki bolai atau ngena puangi, matu riada patuju nasulasana, malabi tona kedolan ro ale, tuo tematinro tongengi, mate mua jeko temate lempue, tongeng riati lempuri mata, tenri pakawarampeling pakita, tongeng riati lempuri dua culing, tetas salah riparengerang, tongeng riati lempuri nawa-nawa, tetas salah ritanga, malupoi bicara napatikeng puange riati tongeng muaga, malupoi cina napatikeng puange riati witakotu, kirampe mua ada bele makeda mua puange tasalako, kikedo mua gau salah makeda mua puange takalupako, natemapatikeng puange riatimmu, nasalaino puange mujoka tungkena, andre memeni maceninge namalundra, ia kia magangkani ricigoromu, tanga memeni pong makasinge, engkalinga memeni pong macenoe, aja lalo temuat tanga riko buru mupo sugi-sugimu, mupo lesi-lesimu, mupo aca-acamu, mupo ule-ulemu, caloria cikemi tawamu, melo kotu nasalai uang marajai. Itulah tadi video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.